Program ya Intelligent Transport Monitoring System ya Ministry of Works and Transport nbajangu bariyo nibegesa abantu mu gashogo kura tereberagira nguto no kubakubasa kwihara za butandu nibajangu abantu bamanyo bujunanizi bwabo ombaro bw'abantu abarukufero mu butandu nugubasa kuchendera. They are very costly in terms of money. The government spends 4.4 trillion. That's a lot of money on treating road crash victims. As a losses this government require due to road crashes. If you look at Marago Hospital alone, that accident and emergency ward, it spends 76 million shillings every day. Ahakurakura abantu bagwa omurichi accidents aharuto. Harmu emico yitu itoba kuvuga ebyo kwiruka. Nituwe twaza kubi ekibakweta discipline on the road. We don't respect other road users. In fact, we harass them. Owe motoka na tero wapichi ngwargenkahi arugumurukuto owapichi takurebana no bikiri. Abarukure byahanguto bashaba bari kuvuga byiruka kurebeka ngo biryo mu muringo murungi kandi batiro nebyo mabya karimagezi kurondora abo bona barukwende biragira hanguto kandi kiruha mbera y'ematoka twakushangwe n'empira mibi one defects ziri obvious zo muntu wena kureba parking aha police bakuta police abanza warete nongi kozuri pressinga kozigaruraho IOV agira ngwegere fiti tugikore kutera okugenda okwenda kwehara bire byo kwekipapura tuza kwekipapura okagaruka kuvuga empira ni yemwe cyagari twongera kwekipapura bwashesha abantu batwarinda abantu. Government eriyo negamba aha safe vehicles okuzinspectinga abantu nibagenda bongera aha motoka ebintu ningashe bakweta guards umurujungu nibazeta buru guards ezo ziri nezo bakongeraho kugira ngo zitangire motoka kugira ngo uriya yatomerana n'endijo river atagire cyambukikaho. Ezo guards nimbe munonga nizita abantu bebigere imotoka kwe kuruga amahanda yatomera bebigere ningashe pedestrians zibita. Catherine Kamwine RCC wambaraste nawe yakamushomogu tuzomkaruru byona proteine byo mukwezo kumwe biro 30 twatsigaza ngakutera karuru tushabango vugeje ha muhanda vugerage bagenzi bawe nabo bakuvugireje kandi ovuge ciruka cirungi kurete no kutaha eyorukuza na bagenzi bawe kibaretere kwike bakora ki eyibarukuza watunga nagenda kwitegereza enforcement. Who's responsibility? Kuda ariko motoka yanjye kuji president of Manzuri agamba akakwata akategereza konka enforcement neyo Diane Tatkunda.